Yengbiriba Punamakpu Sharatchandra Sharma Impact News ki Manung Taramnok Sari. Ngasi Manung the Kanagada Wapomasi. Rise of BJP in Northeast BJP ki Kaitare. Pagalakpo Nuni BJP na state home election Tokibada. BJP Tripura Dadi Mokoina Sarkar Shengjang Shengi Wapom the Meghalay ngasi wasak lowre. Meghalay this wasak low say Tasangbadi Congress na single largest party near the Congress Sakar Sembadi of the NPP. Maki Mutang the NPP BJP Mayam Punjalakan Sakar Sengba Konar Sangma. Quite a youngest minister wasak lokiba aduga plus Nagaland gi film sisu NPF single largest party ne du NPF sarkar semaktaba NDPP amasung BJP ki alliance singna punjalaga sarkar semko film duni oide film sida BJP se kamai tawdana no film yam phagalakkiba aduga Tripura da CPM se sahi ko manga rule toro matung da CPM se pura haithaki bi film lakpase masi taseng taseng na BJP ki raizura natragana taseng na BJP sarkar center da pairi haibagi sanaba lalung tu da Oida film dura habi matang na khana jarba tanjani lo election beriba ke singdi ai yeri thang kan phambiri basi Ksh Shanta Secretariat Member CPIM ni Ramu Shanta buta Ramu chari aduga Ramu Shanta ki oida election beriba basi Leihaothabam Sharatchandra Political Analyst ni ai Tamu Sharatchandra buta Ramnok chari aduga Tamu Sharatchandra ki oi aduga ai hek ta phami najari basi Prof S Tiken Spokesperson BJP Manipur Pradesh ni ai Tamu Tiken buta Ramnok chari Tamu Tiken hujik hainariba rise of BJP notice tu tasengna chumi bjana natragana Tasengбadi Urise Meghalay se Congress single largest party ne aduga even Nagaland so NPF se quite a yamna kajari when the Sakar Sembagi Kudung Sabadi already Meghalay the INC Dumadi Sakar Sembagi Tanja Fangitre and even Nagaland or Kado Nagaland so NPF single largest or so Sakar Sembagi keep him to the Oiduri BJP Nagaland so Parakpa Duga Tripura that the hiding elect in the Parakpa Siki Mong Singitamo Taseng notice BJP ki Pagalakpa film dura natragana Manipur gi hokiba 2007 gi election gi mawong dusu aduna maram orakanda other notice testing the impact khara pi gi film dura tam ase koi puna mana loina state hum ki Nagaland ki Tripura ki aduga Meghalaya ki election to gi fall se koi loi khangna re masala jari ba fangnari ba MLA ki machine mayam loin khangna re si wang si thodokpa yamna henna amuk adi aruba kano natre maramti taseng na mangda tale ro pio ke koina sit nei nari se aduna koi han bata notice da BJP se irei leramte pharamte Manipur ta amangai da malerami adu ta giti taru karu ga mari karu ga ta ge tum haida ke tana to bu handa mu haikalai Nagaland so auge by election to Tama Kai Kara cannot talk to Lapadoga Loinana, Ama Adi Katangi Lerambani. The Meghalaya among the Adi Matamta Koige Alexander Heck, Magmasama, election cab Omoina, the Gilegitrape Melema, the mine car galerami, Tripura the Diam of Popularity, Koigi meetings, BJP can say, Shumnakati organizing is a Rukaru. I don't have state of Hungi, notice the labor state of Hungi election say, quite a out, eh? Quite how the election to me could not kai to Congress Kunipan Kai. Machine the Yangogati Congress Kunipan Kunikunmatway when machine heli. Adubu Sigaloina object labor say Varat Kiwana, labor political say train nama change them a lot posita. Say quay Ahamati. Notice that the BJP Chubo can only lack at the Gakai column. Madam de Canopo BJP, Madam the top allegations say, the Singamalta top charges may am saying, Angapangatanabo. My Hindu party near the anti Christianity, anti Islam, ni Adagi Sanapa Yadabo Kambuni, Adu Tobani, Hindi Heartland Kambuni, Aduga, Labusing see Hindu party, Kaiba, my arm Marta, Yamna Haiti, Yamna Pikna, Yamna Matu Sono upon Sono Legend party Manabo. Adu batu mahina China haina sum torok paduna naina sum torok paduna objecti se BJP se notice ki lecture ba state Sikkim gi option lagani pa le Sikkim manungda BJP sinu mupung oi ba kano oi khale Assam gi matungda koi la hai Arunachal le gre adu tagi hojik Nagaland koi yau pa sarkar lai tore Tripura koi gakta gi seng ba semba ya bor ga su Saminari but all sing to give Maggie, Laripa coalition ethics some gang. Koi Saminaba coalition get Harma to Nagna Tripura to Puna Sarkar Seminabaki, Adum Lay, Adugolona, Naujik, but Meghalaya Sisu, Aduni. And Naujik lady was say
North East BJP Chaukhale BJP सरकार थम्बंग हमें हबसिमति यानी निगाय लेत्रे सुमनगे हाइगा दपता से सिंगल लार्जेस्ट सोइतबा बीजेपी न करी की सरकार द लागतो नो का हाइबकी राजनीति के मत तौनरी पा से सरकार पाइन न बोहनबता मागे मागे अंगंबा कनो खरा तौनबगी पोट अदु गतनी मदुति पॉलिटिक्स की am नेचुरल लोब पोट ने अन मसे कोइ द से अतोप द थो का वा ngango ने कोइ सु कर्नाटक द थोक मरम दे कनो बो कोइना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगा दबा सुमना गक्त की मसिंग अहुम गक्त ngairब अदु गते यते असोय सोय मयाम अमा तौरग लेखिबा दुता अहुम दो लेहोरिबा मयाम दु तै खोइबु सवत पिनब लेतर कांदा कोइ से सरकार सेम तुम ngam खिते मधुगी एग्जांपल मधु थोकिबा थौदोक वाथोक सिंदुगा चप मानबनी होजिक कोइ की कनोता नागालैंड दा देखि मेघालय दा थोक तौसे त्रिपुरा के याम क्लियर मेंटेट अमा लेखरबनिना अदु कनो तौरे अदु एनीवे अमा बोर्सो लाइबा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेशन बीजेपी की चौबा चौखलक बीजेपी की राइज दमा मागी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट नम सरकार मगंदोमा अदुगा सदरिबा नॉर्थ ईस्ट की वोटर सिंग्सना पीपल सिंग्सना बीजेपी दा लाइबा एलिगेशन मयाम अमा चार्जेस मयाम लेना मसिना से अल्टरनेटिव अमनी बीजेपी ने सरकार पाहन गतमनी बीजेपी ने सरकार पायरगा अखोगी विजन अखोन पामजरी उपनमक्तो फंगनी हाबी वकल द वोटर्स इन पीबने मसे सम आउटसाइड एजेंसी अमदगी लाख रिजल्ट नते हब त्रिपुरा के त्रिपुरी ने पीबनी नागालैंड नागामीज ने पीबनी स्लेब मेघालय की कांगबु सिंह पीबनी मदुगी पिरहिब कनो सैसेथा मसे बीजेपी की राइज नी बीजेपी की डेवलपमेंट नी अदुगो लेरिब डेवलपमेंट से मसे जे दिल्ली दा इंडिया गवर्नमेंट थम लाइरा अखोइ सु मदद दा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगे परमटी 272 प्लस ताबा अखोगी लेजरिबा अखोगी मिशन दु दा 282 फंगदना अखोइ थंदर सरकार सेम ngam भावता समिन नरिबा एनटीए की भयाम सिंदुगा लोइन कोलिशन की धर्म तु ngang सतना सरकार तु दिल्ली दा सेम बतो मदुगी सने भिडो अखोइ मदुगी थाजबा मदुगी धर्म दो तुम ngang मथंग मथंग चलिए मदai दु मोदी जी की प्राइम मिनिस्टरशिप मखादा पार्टी के लेजरी मागी कमिटमेंट पार्टी के लेजरी फिलोसफी पार्टी के लेजरी कन्वेंशन पार्टी के लेजरी ट्रेडिशन पार्टी के लेजरी कल्चर पुनमक तु ngakna lakpaduna हाइदी मोदी की कॉल से मोदी ने मैम ने फिर मेसेज अति मोदी ने मैम पुनमक से हौगल हंतना मदुगी दमक करनो हौगल हन से मतम मतदि फन्याम कन लाउर मसो से अइना फन्याम तवा याम कॉल सु नवा लौदे कॉल कनु हाइबसि मसिंग याम मंगल पोन हैब हौजिकति मसि की कॉल से मसि पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फजना मदुगी पाउखुम पिरे खुम मेब रेस्पॉन्स तौरे अदुन मसे थोदोप यानिंगा पोट नते मरम दे करिगनोबु बीजेपी के राइज मा बीजेपी डेवलपमेंट मा अदुग सोम मोदी की सु नॉर्थ ईस्ट रीजन से चौकत्रते भारत चौखप यारो है इवन मोदी की ममांग द लेरमे अटल जी के मतम तकी नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट कनोसी लिंकतना मदुगी दमुत डोनर मिनिस्ट्री में तोंगान सेमदना मदु इलेक्शन की मैनिफेस्टो दा हापतना तौरे हरगा लिंकखिबदगी नॉर्थ ईस्ट के मरम द बीजेपी ने खंजरीबसे आइदि तपसु तपना होजिति मसे अयाम द भाप तारे भाप तारक पदुगी पोटुन भाप तारक पदुगी फोल ने हेबने मतम खरा लोगसु भाप तारक पदुगी रिजल्ट ने हेबदे तासांता मोरोइना सीपीएम से त्रिपुरा दा स्वाम साथी ने माइथी ने से समसम ने कांदा मानिक सरकार चीफ मिनिस्टर ओरम मसामंगना मसे तसेंगना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हेबदने नमा मसामना दम हाइजे दुगा मसिगी माइथीबगी मरम से इज इट बीजेपी की राय तुदा तंगाई फदना दुम सीपीएम 2 गुबे अफम दुरा नत्रगना नॉर्थ ईस्ट के पीपल सिंगना बीजेपी थाजर थमक थाजब दुनरा नत्रगना एंटी एंगम्बेसी मरम अहुम सिंग करम रोय दंग वालेदा अहुम दो अमत नते याम लुरी याम नुवाई दे खोइना पीगे दे वारी यम ताई हाय अखोगी ब्राह्मण नम खंगना मा की मरुप अम खंगना पिरकपा हामें मचा अमा हामें जे सिंग कौन अखोगी डोमेस्टिक कैटेड एनिमल लेबा अमूब हामें से पुरुक मतमदा नारो लोंखोन उइयबा सैगाना पोइ हामें से हावरनि दा चाबा मसी लाम चासेना अदा साइगी माना अदि अखोइ हुम खाइदोंनर सेदुगा प्रोपेगेंडा हावर सेना फास्ट युसिना हायबा आइगा कइनोने हुइ नाउ अमु पुबिरेदु हाय इसमजमना मान कई मरुन पिरक हामेंनि ने सिदि कइनो हामें अमुबनि ने हायबा को लास्ट सेकेंड पर्सन न हायबा आइगा कइनोने हुइ नाउ मचाम कोल पुबिदु आइगा बु खुंगंनि इंथोक तारि आइगा धर्म कर्मी थबक तौनि हायबा को लास्ट थर्ड
पार्सेंट में आई कहीं हिना हो सकते हैं गाजी इंथू तारे है बको लास्ट जमाना हमें मचा दो कोई हुंदू में बात मुझे चाहते हैं that is called Goebbels propaganda. Propaganda से I was in Agartala for 3-4 days on the eve of the voting. कमाई तो गए तो मुझे तो इसे मणिपुर 7 पे कमीशन पी रही है सीने 7 पे कमीशन पी देखो ngasi बाव मणिपुर 7 पे कमीशन की कहीं नोसी होजी मुझे आंदोलन तौदौरी खोते लोई तौरी है बा मणिपुर सरकार ना BJP ने लुचिंग सरकार सिना कोलिशन सरकार सिना 7 पे कमीशन की कहीं नोम में तो पी रही है बा तो लोग पे अदुना प्रोपेगेंडा से आना लाना संदोप मणिपुर से अफावा तो ना आसाम से अफावा तो मुझे अदु अखोइना मणिपुर की अखोइना होइती अखोइ कई हाई तारे अखोइगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यामना कइनो नुंगाय सोशल मीडिया अखोइ थागलेबको बट मोदी लागा पी हाई मतमदा कनागुमबत थाजदब ngamdeba so मखोइ जे अखोइ यकांदा प्रोपेगेंडा दा ngसाइगी नाजी की मीबु नुसिदबा मागी धर्म चटपा कांगुदु नुसिदबा मागी यानदबा कांगु हाटपा अदुनेबा अदुना ngasiरि कमाइते अदुगी प्रोपेगेंडा अदुना ngसाइगी डेवलपमेंट अबतन नते दिस इज नॉट द क्वेश्चन लुरिदी आई साम खंगबनेबा आइगोंदा याम मी thousands telephone तौरेबा 7 पे कमीशन पी कोई पी दे हाइबा वी कुड नॉट डिफेंड दैट बिकॉज भारत के प्राइम मिनिस्टर ओइदबा nga कांदा कनाना हु कुड डिफेंड द प्रोपेगेंडा अन मोदी से ख्वाइदे नंबर चिंथीबा भारत की प्राइम मिनिस्टर से माग मचिन थी लेतेबा पृथ्वी दा गोबेल्स की मान लाथोखरेबा नखरबा मणिपुर त्रिपुरा का मणिपुर टेलीफोन होइदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दा के याम लाइरेना इगा को अदुदा मा 7 पे कमीशन जे पी हाई मतमदा कनातना BJP ना मजी तौखियबा अदुना अदु मदो त्रिपुरा पीरकनी हाई मतमदा इवन मदो थाजबा प्रोपेगेंडा थाजबा सरकारी एम्प्लॉई अदुना आइना मसी हाइजे केनदा त्रिपुरा दा मोइन हेलिजे होल त्रिपुरा सिदा BJP ना 43% फंगेबा we got 42.7 ले पुना मंगना पुलगा 45% फंगेबा 45% प्लस को अदु मसी तौजे मखोइना लिसिंग मौदा पर चमा पर सुमना मौदा होंदई फंगेबा टोटल भोजे अखोइना लिसिंग मौदा पर चनी गा लिसिंग मौदा पर लिसिंग अनि चंगा हुंदा मंगा फंगेबा हेलिजे तिजुबा पोमसिदा बोट लिसिंग तरे का चंगा 35 खक्तनेबा स्वाइददी केंद्र मद मी अमना लिसिंग 10 हेनबा यावरिबा आइगा सर अदुना सीदी मकोइन भोट की मेशिनरी मोई प्रोपेगेंडा मकोइन हाइबा सिंगबा अदुना तौखिबने अदु याय ए मनजे केनमदा मकोइगी सुनील दियोदरन हाइरिबा मोई सही अनि मकोइ पेज इलेक्टोरल रोल पेज अमे यावरिबसी अखोइ पेज यावरिबि इलेक्टोरल गी मी हुंफु गुमनेबा मोगन 42% मोई करिया का टास that also imported from other states UP Assam and Bengali others imported roko muise hi ni worked over secretly and that was their main propaganda and propaganda di Goebbels propaganda ana propaganda lo into ana BJP na kan ka khibagi maram se ngasai gi wrong propaganda du ne aduna false propaganda du example ko one example ngasai gi prithvi lan su dong dong na leba ma thugai hi ba Iraq se Iraq की सदाम हुसैन जे मा नुमैसु ले नमते लेंदेबा मा जे अखोई की गैस के दु लेरे नुमै दु लेरे हाइजलको मोय प्रोपेगेंडा द यूएसए ना CNN के ममी तरोको मोय मा जे अखोई की कइनोदगी नलादगी लोकल हाखिएबा दैट प्रोपेगेंडा अदुना वी शुड एक्सेप्ट दैट प्रोपेगेंडा इज ए वेरी इफेक्टिव वेपन फॉर द पॉलिटिकल फाइट and अखोई प्रोपेगेंडा से अखोई तंग मतम हौजी यंगबियोबा हौजी लेनिन की सेसु थुगाइरे इराबोट की थुगाइरे खलेगा इराबोट वाज कम्युनिस्ट अखोनी बिबो थमोय द मोय मिनुसी लेते BJP कांबू अमा मसिदा यो मोय पुलिस भारत की तोंगा तारने हाइबा अखोगी कइनोगा IPFT की पुलिमनेबा अदो मोय सगा सेमिने दौइनेबा मखोइने तौदुइसे भारत काई तो BJP ने ngमलोय सिनेबा and that will not last 2 decades I want the BJP fellows that it won't last 2 decades 2 decades too long for Germany Hitler lo hidna Hitler is quite too good of me Modi should be the most hated person in the Indian history in future okay BJP na thoi kheba to CPM na film sukam sokrib se marom da harga propaganda number mo kan sokibani ru ta santa ina amtanga kitang clarification anirak amtanga hanjanjarabada
Manipur da 7 pay commission PDC Prime Minister Masan high president during the election campaign. BJP ki makoi organization me apsina madu sandokreba and man pini haiba Manipur da akoi ki mana 7 pay commission pini lauthueba mana ado BJP losing basina di pini lauthueba BJP ki losing basina ground level pini lauthue aduga Modi na 7 pay commission di akoi Tripura da pini lauthueba. That is the propaganda. Okay, Prime Minister Masang na habi dinatri habi ni. Tawang sarasanda local sigi Europe film se maruina CPM maruina ate top state kisu election budileri aduga tasengna CPM si askukuina sarkar pairakpada mani sarkar ne saurakan Tripura ki film aswam chokri basi false propaganda darune habi basi tawang sai se opinion comment thambiningi ta. Election ki false propaganda nataga tete si election device kawi. Koi ki भारत की मरुना अवांग नोंपोक लमदम सी सेन जो पाजेदबा अदुगा कोई सी खरा भारत की लेरिबा मेन स्ट्रीम सिदगी कैतंग होजी होजी की ओबा पोचिदा खरा ग्लैमर सिदा खरा सु लेगनबा लमदा बोइन तवी अदुननी कांग्रेस न पाले कांग्रेस अगुनु हे होचिनबा बीजेपी न पाले बीजेपी दगुनु होचिनबा अदुगा अखोगी त्रिपुरा दी मधु सुंतौ तौदना सांगना ओइरई ओइरकपसिदा मोइसी आउटडेटेड ओइबा मवोंग मोइना होजिकसी मोइ लाकबा करिगि नोइ मतमदा मेन स्ट्रीम जी दा मोइसी याउदबदौना मरमदि माइखोइ लेफ्ट की मूवमेंट से याम कलम्बा मूवमेंट से होजिक मफम दा पार्टी न सोन बरा मियाम न यादबरा करिनो खंगदना मोइसी मचेत मचेत अखोइ मिसंग जी लेरतबगु ममा लेगुसिदा त्रिपुरा मथंदा लेरगा अखोइ कैदुदोइनो हाइबसी वोटर सिंगी माइंडसेट खलम्बा याय नै फिल तौजै इलेक्शन याउरबदि नते अदुगा false propaganda की नत्ती है लाइसे false propaganda दे अमसो अमसो तोरंगनी अम तोरंगनी मधु घकना vote बाई थी नत्ती ने लोजे आई ngसा हाइजरिबा मेन स्ट्रीम द लाइबा अखोगी ओइजबगी हाइतरेने ngसाई मोदी न बो अम हारसु अदगी नागालैंड द कमिटमेंट मयाम अम पीबा मणिपुर दसु पीरिबा हाइजे तौबे याई तौदब याई vote ममांग से दी पीबा याबा मयाम से पीरेबा अदु वइदि मी सिंगिना आई कोई सुमाइन तौना खुद हामना सुम चरा हेंद्रगसु अखोई सुम हिंगिबसे मसी मिमान बंगा मरोय अदुबोदी अखोई सिंगम लाकप ताई हाइबसि लाय अमना होजिकि त्रिपुरा सि मुनिंग थुंदबा मोय निंग तंबगी अम लाइसि कैनोयदा त्रिपुरा मनुंग सिदा खाइदोगा भारत के मनुंग योरगसु अनदर स्टेट अम सेमनबि सि लाइसि कैनोयदा त्रिपुरी सिंगी मराइबकसे होजिक खुदोंग चाद्रे मरम अदुना अनौब त्रिपुरा अमा खाइदोक ओरगसु अमोरसु मजुगुंबगी मूवमेंट सि लाकवा अनि सुबदा थांगनदिबा स्टेट सिंगसिदा अखोगी मपान की मिटोप की करी लाकुस त्रिपुरा सिसु मांगदौना इंडियन पार्टीशन की मतम सिदा त्रिपुरा अमसुंग असम सिदा मदुगी अवाबा चैथिंग से लेगिबा अदुना बेंगोली डोमिनेटेड स्टेट अम ओइदना निंगथौ पांगना मणिपुर दौना लेनबसे मसी त्रिपुरा हाइबे स्टेट लेजरगसु अखोल प्रमाण तोगिदुनी कसारी मांगिबा त्रिपुरा दा त्रिपुरी मांगिबा गाइबसे मसी होजिकि वेब सिदा मोसु यगरई अदुना ngसागी सांगना चाही कुन गवर्नमेंट पाइरकपसे मसी महाव अमदी अतोप महाव म यंगनिंगकपसे मसी लाकनी मोदी की ओइबा ओइदबा मदुमदी आई पार्टी खुमजनो अदुगा हौजिकि स्टेट नॉर्थ ईस्ट बीजेपी की लाइबा सिदी सेंटर द गवर्नमेंट पाइबसे मसी दे कोइ चंगहौरगा मसी का पुन्न लाकांदा कोइ नॉट ओनली त्रिपुरा द नते नागालैंड सुनी मोइना सागी बिग की फेस्टिवल तो बाउद नागालैंड द क्रिश्चियन सिंगजिना मधु चंद्रबनेब लाबनेब अदगी सोम नाकनदी लेदिबा मुकुल समागी करी गवर्नमेंट टू कांग्रेस की तौरगसु मोइना सिंगल मेजॉरिटी ओइरा भाउदसु मयामदना मोइ यारक्तदना कांग्रेस की वेब सि बेरा लाक्तना अदुम तंग खैतन कल्लगसु को सासोन सेमंगमदि अदुना आइना खंजा मतमदा हारिबा फैक्टर खरसिना मरम ओइदना होय प्रजाना ओइजबा थीबा ओगे ओइरोइ तो हानि अरीबसे पामक्त्रेब अनोब बीजेपी की वेब सिदा मोइसु तावरा चनिंगकपा लाइबा उंतंग यंगनिंगकपा अमतंग येंगगे निमान नबा फंगनबसे अदु मै वाखलोन ने आइदि लौजै हाय ओके ताऊ तकेन हुजके सीपीएम की ताऊ सांतन थंबिरखिबा बीजेपी ना फॉल्स प्रोपेगेंडा से अरु बिजत तौखरे अदुगा बीजेपी की लीडर सिंह क्वाइटि मचिन थीबनी अदुगा याम साथी इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी यौना मसी हाइजनबा तौसनबे केनो से याम कन्ना तौबुदुना मरम मोरकांदा सीपीएम से तोरा तुना त्रिपुरा द तू गिमने से तामो फॉल्स प्रोपेगेंडा तौ गिब चले बीजेपी से माइथी बाई से खरसु नुंगाइ तबन है अदुगु माइ पाक पसिना साउनिंग बले सु खरा दुम फाबन है कोइ की
ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯁꯥꯟꯇꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯃꯣꯁꯟ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯨ ꯃꯁꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯐꯣꯜꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯒꯟꯗꯥꯅ इलेक्शन माइ पाकनी तो फॉल्स प्रोपेगेंडा तौ है दी मोदी जी पृथ्वी को ना क्वाइ तकी मचिन थीब मीनी अरुगा नाजी हिटलर ने तो बदु माइन तो दोनी का हाई बसे होय पेलक ततने साउकना हाई बने ने लौ सरकार में पाई बसे स्टेट में की कंट्री में की सरकार में पाई बसे प्रजा सिंह की सरकार ने अरुगा कोई ने फनियाम ने जसु द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टू रूल द बेस्ट अब सरकार से फजन शासन तौबदुबने तो दोनों डेमोक्रेसी की नहीं ऑटोक्रेसी की नहीं डिक्टेटरशिप नहीं पॉलिटी नहीं ओलिगार्की नहीं हाइबन चिंबदु नते मधु समना थियोरिटिकल डिस्कशन ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर्स अरुद नहीं न जबै वादने अब अनि इरोय लोइबद पृथ्वी पुनम यानगदब से टू रूल द बेस्ट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अदुना होसे सीपीएम ना सिदैसिदा सही कुन मंगारोम सुपना त्रिपुरा सरकार पाइरग लाए फॉल्स प्रोपेगेंडा तौरे है हायर सेब कोई शांतन हायर सुमाय 7 पे पीनी एदना हाइबतु मयाम गाउखरे हायर सेब अदुना मोइसि हुक्तन मयाम सिन वोट पीखरे ना हायर सेब अर करिगिनो 4 पे द मयाम पुनमना आदि भारत की स्टेट अयाम ऑलमोस्ट ऑल त्रिपुरा खाइदोखरगा 6 पे लोइना फंगनदना लेरकानसिदा 5 फावो यौदना 4 पे से पीदना त्रिपुरा की एम्प्लॉई सिंग तो करिगी थम्मिनो सिसु प्रोपेगेंडा की पार्ट में ओइगद्राबा अदुगो 4 पे दा निंग बकायरबा थबक्ति अदुम सब मानना मणिपुर दा हाइगे हारो असम दा हाइगे हारो नत्रग दिल्ली दा हाइगे हारो सेंट्रल पे एम लेबतुकी मथकता सही से लेसी 6 पे लोसिलक्त्र हुजि 7 पे ती सेंटर दा पीखरे कोइसु 7 पे पीनना हाइरे मणिपुर की एग्जांपल हमसु पुथोरे ओइ शांतना अदु त्रिपुरा ना दु यामना फबनी कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट नि हाइरगदी करिगिनो मा की एम्प्लॉई सिंग गवर्नमेंट की मशीनरी सिंग दा हौजिक फावद स्टेट पुनमत तौग्रबा पीनग्रबा एम्प्लॉई सिंग इंटरेस्ट पोर असी ममल अनि थोपोनते हवाई बु लेरो थुम बु लेरो नतर करि बु लेरो फिरोन बु लेनरो करिगिनो त्रिपुरा इदा लेबा त्रिपुरा दा लेबा गवर्नमेंट एम्प्लॉई पुनमक सिंग असी भाव 4 पे पीरग कोइलास तो पुनबनो पुल्ली करिगिनो मोय निंग बकाइरेबा मरमदी सिदैसिदा अमत सुनतना इदी क्वांटम अहुम लगना का चोंगा चकिदौसे आइदि लेमिनरी बकनो सिंग मरतना तक सेम त्रिपुरा तुगी मनुंग दुद लेरिबा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई मा फैमिली एम द हस्बैंड एंड वाइफ हायर सेम से वाइफ टू सेंट्रल ऑफिस में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में तौरेन लोरसे हस्बैंड टू स्टेट गवर्नमेंट तौरेन लोरसे अमन 7 पे अमन 4 पे अनि तो द लाकदर इम्बैलेंस सम दुबो से थोदोना राइटी वांग नतने नुंगाई गदरने तो अदु वर्गदी अतै अतै स्टेट सिंग दा इंडिया दा लेबा अतै स्टेट सिंग दा मसिगी लेबा पोट से फंगनगरबनिना सिदैस तो कुइना नमथबिना लेरसे 7 पे फंगजबगी अधिकार मोइदसु लई हाइबसिदा करी लानगे सिबु फोर्स प्रोपेगेंडा रने मणिपुर 7 पे पीनी हाइबा कनो तो कोई इलेक्शन मतम दा हाइनगिबा यावगी हौजिक सु पीना नब खनरी पीरोइदे हाइदे तना कोई की चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पीरेना पीरोइदे हाइदे कोई फिटमेंट कमिटी एम लेरिबसिना कदाई बाबो योना मसिगी कनो सि तोबा यागदा केस कोई थी लगे येंगी कोई फंड की पोजीशन फते अदुबो लेरिबो प्रोसेस क्रमाइन तो पीगे तके हाइदना in the interest of the people of the state for which the government is there ko prasa ki leba interest to the manu ki damta leba government to na kari tawgada ke na khan bada matam sang bai sidi kano ne adu ga rajin si ki leba sai sta leba wasa ga ki memorandum da hari puna makse masi it is not a magic masi gimmick kam oni ya ponte bai no se ga ta declare to me no hore ta taw ga ponte magic ki stage ma da magic ki hole ma da to kaino me da tawra ga babok sing to pelhan ya ponte ba मसैसदा तसेंगना अखोइना तौरिबा से अखोइना पीरिबु कमिटमेंट दो मदुबे एक्चुअलाइज तौजना शुड बी ट्रांसफॉर्म इनटू रियलिटी को रियलिटी द लागना बहोना पता ड्यू प्रोसेस मयाम म चतपकी दरकार लेबा इट टेक्स टाइम अदै दु देहता बरबर नंगोर दोना कनोम हाइबसु लाले को अदुना त्रिपुरा द 4 पे त्रिपुरा की एम्प्लॉयज न 4 पे फंगे सिबु यनेनिंगाई लेबरो मै वायरस मणिपुर की 6 पे लोइस लखनऊ जे 7 पे तौरेने त्रिपुरा दा मुझे हम रिपीट तौजरबता सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई मगा त्रिपुरा गवर्नमेंट के एम्प्लॉई मगे मरक खेन बसदा नुंगाइरा मोयाबा मसी जस्टिस तौगनी हाइदना हाइरुबगी दमकता करिगुंबदा त्रिपुरा दा लेजरिबा मिलिसिंग अंकै हुंपू की एम्प्लॉई सिंगदुना एसुमिना मसिदे अदु तौबिगदबा मीदा फॉर द लास्ट 25 years करिम तौदना लाए अदु तौगदबा ग्रुप अमा तौपिदौ लेरगदी अखोय मदैदुता सतन अखोय की कनो से स्विच ओवर तौहम थोइना
hai na khan ba sibu natural na trane sida phagi tawtna propaganda tawtna tra kanom tawusunate at the same time ai BJP ki spokesperson amoina manik sarkar bu yajaba mi amane maram te ma ki kanu tu taw ki ba shasan khara matam khara sida ki su Manipur ta ki su ai civic body ki elected members sing se councillor bu hairo corporate bu hairo pradhan bu hairo jila parishad member bu hairo Tripura ta ka thar ka training ka tawr bu kholu ba yengalu ba ki example se chahi amani manung ta khoi thengna grab ne adu manak ta Manipur manik sarkar ma samak si yam samjaba yam phaba even magi thagi lawja ka ta tolo bhai ka tra kari hai kra madu phawda lising ni pan ma pan tara ta lawre ka hai ba adu even mai ni pin rickshaw sal tawi ka hai se masi khoi pura mang na thaja ba even BJP na tra ka du na ta na se lemen na moina praja moina e ba ki khanbo man khoi ki pung da madu su phawdna magi wari se he is one of the model chief minister Secretariat Member ka hai se khoi ngang na me whereas reality the lak kan da ti why lising humpu hen ba adu ba employees sing to bo ngasi phau ba 4 pe da nam sil laga thamaga adu da tong le ram ta ba da madu di noi dam da chasi tong ni hai ba si bo it is not a part of propaganda okay ta santa hoji to ba mata hai je ke hoi to se Lenin gi wa ma hai re ba ko Lenin gi murti phuk to he hai re ba phuk to bu so ar se social media da ka thaglak pa ka khar su le Lenin gi mukti phuk to he madu irak pa kan da RSS na BJP na aduna du tawre khole adu tawre se tawre hai re ba Lenin gi murti si ma thoi pa ma ti na te Muti si ampajana sabagi wani platform to sabagi wani adi ma bui kai khumnari bani prithvi ki leader mani ma bui kai khun ma mathoi pam tin na tetna Lenin gi muti phutu is kar matam phukta bo haidi CPM ki yamna iron curtain gi cluster to gi nan thora kanda penche traba mayam sing thuru phukto re whereas election gi mamang da di thawai pan da Lenin ding asi phuktok pu gi wa oi ya ba mathwai pan ba RSS ki BJP ki se member tarama thoi rom mafam tu ta hat kri tu ti kari oi ni thawai pan ba di hal ba thawai pan da phuktok pu ga thawai pan ba hali tu ga ani tu ki comparatively human values le pagati kari pa khum pi dori hajgi le ri ba kano se sta adi ma thata khoi gi sita ge khoi na ha khar thar khoi gi pistar ga na ha ba yut khar thar khoi se election pating pang ro pholu ro na thar madu tam pang ba da yaw ri ba phoni mai te hai ba angang ama phau ba ma kano da tau thar ba adu phau do phare Papa yam kan hona tra khona na toraga mari Manipuri ni sini sini tu topino kopino kai toraga ade police ka tau mera kanda ade kanu si usina chane lo thoruk ngasi de koi rak ta lai re ase ki lai ba phibam si bo ade ki lai ba mayam sing se kayam yam na terrorize tor ge bo sidai sida moi ki thamoi de di change ma pama adu ga change ma pama se change tu ki na mak tam hoina openly yam na fajaba democratic norms se ma kha da work tong na bo hona rak pada kari kumbe social media ai khangde amani khangde madu ki camera da kari ta madam da coverage pi na ko hona kanda ai khoi gi sakse utpi nu hadron live phau sima phim ya sila si phau ya sila na wai mani khoi gi riksha kan na thauring da khwar man da hi ro ya sila ga min pa ga phatok pa juro gi type da phatok ga madu ki kanu se camera mamang da lepe kari gi no no et main tawriti we are here to help you hai ba no no ai khoi su election ki kanu se tawre in case khoi mai thi ba tar ga di ai khoi se koi ki life si am the risk oi re ba adu no malam mo koi kanu se yaujari ni me si topino hai bhok le re ba adu or di democratic norms ki makha da adu ga matam khar gi mamang da tha khar gi mamang da jahi gi mamang da koi one of the best chief minister in India hai tana ha nam no pa ma gi sasun gi kanu manung da dai da kan mai tong ne terrorize to ki ke ba terrorize or ba kampu do lambi ma phang ka na tholak tana se 50.5 ne ba BJP ma di mai kan usina phangi basi so BJP na phangi se 47 se 0.5 47 phange aduga saista IPFT asina 7.5 phange adu punchila kan da sig alliance na phangi 50.5 ne ba oi phangi ba voter ki percentage se adu ki sma chokti jeng bi oba sing hai tare ko tribal area da le ri ba adu ba kan sing se adi valley area da Manipur ki pattern sumaina valley area dong to pa se 40 seat le re ga adu the periphery the level kampu sings na 20 seat ma lai raga to ba sai sida entire 20 seat to dai to da CPM ama phau ka te entire 20 seat sai ke bot sharing gi matang hoji ama phau ka te point ne da ai mathang nong da lak sake da mo hoji ki tang santa akhoi gi tang te ke na thambirak wafam sing maroina CPM itself ma terrorize um tok jobni state ta duga
लेनिंग करी फोटो पुदो मोरम दाहरदी बीजेपी की वफम आरएसएस की वफम अदो आइडेन प्रॉब्लम के सुलेते तसेंग सीपीएम द लेदी लेजरम दुगा सीपीएम दु पेलक तदना तौरप एक्शन नंबर की मनुंग चनगिबनी स्वाई लेरिबा दुगा कमीशन पे कमीशन करी मतंग दो इवन अदो आइदुगी पोस्ट दो ताओ शांत सेंगदुक पियो दुगा आई साइते थमजन यस हंदकी त्रिपुरा दा बीजेपी ने का किपसी फोर्स प्रोपेगेंडा ने सही असुकाइन पालम बसे तसेंगना बीजेपी ने का किसी फोर्स विद हेल्प ऑफ फोर्स प्रोपेगेंडा का की बनी हाइबनी अदुबो तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बेंगल कुन पालब सीपीआई की लेफ्ट फ्रंट की सरकार में कुन पालपद इंथूबसे सेंटर तृणमूल कांग्रेस लेफ्ट नाते ममता बेनर्जी कन होनरकान अवा चैथिंग मैं फंगकान मांग काब हजिकी तुम पाई लेहब स्वाई मरम करीनो देयर इज अनदर क्वेश्चन हाइदि अदुना ngasai issue je atopam chakidore aini yengdawri chatpagidi tamna keno ai haijar ke ba dum khumdi khumbiro to mendi yes doi ka ku kai na West Bengal do tong se ma election leiti aduna atopa ne ba jam chauthokra ne ba aina haijar duri akoi gi aiga gi question ji ko opportunity Tripura gi people sin kai phangdra ge ba Manipur da hoji Manipur pumra tanari ni impact se Manipur da pension ji old age chani ne phangi se what opportunity Tripura da chate ne phangi se अखोगी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन कहीं से त्रिपुरा अर्बन एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम से पांथोइबनेबा सिटी दा कई फंगद्रगे गेबा भारत अवजी मणिपुर लेबा माई पार्क की इनकम से मणिपुर 20,000 हेन फंगेबा अन यामबैसु मी खरा तुलुप चाबदु खक्त नतेबा अखोई पार्क की इनकम से वेस्ट बंगाल कहीं असिना त्रिपुरा फंगसे मणिपुर फंगदे हेलेबा अखोई पार्क कैपिटल इनकम में पाए यूएसए की हाइरो जापान की हाइरो चाखुत पलंग की हाइरो पार्क कैपिटल इनकम से मणिपुर से यामने लोनेबा तोलो मचा चाब खोपा दुजु प्रोग्राम मकोइना वासैदी से अखोई कइनोगी जो मणिपुर था 15 की तोलो पीद्रिएबा अखोई मिड डे मील अखोई वर्कर्स की मिड डे मील वर्कर्स की अखोई लुपा लिसिंग अमा पिएबा त्रिपुरा दा मिड डे मील लुपा लिसिंग 5 का 4 पिएबा कई अपॉर्चुनिटी फंगदिगेबा से अखोई ब्राह्मण में हमसे आइगाजु ब्राह्मण नेबा लाई लाख पर ब्राह्मण में हमसे थाम द लुपा लिसिंग 5 लोइने पिएबा irrespective of his caste creed this and that ब्राह्मण लोइनो मणिपुर पिब्राइबा बाहर की मफम मते पिब्राइबा लिसिंग 5 से पिएबा अखोई गी त्रिपुरा दा लेबा ब्राह्मण में हमसे मखोई की मांदो मोगै लाइसंग मखोई की अदुगी रिप्लाई तंग थाम द लुपा लिसिंग 19 पिरिएबा सि पिब्राइबा अपॉर्चुनिटी दी आइगाना खंगदब वानी माजु बीजेपी प्रोपेगेंडा तावरी बने बेगा खंगदबिना मा सुम नै नै हाइबे वानी आइन हाइ अनो इन्फॉर्मेशन आइगा तारम हिरोय बामोन द नते आई प्लीज पिया अपॉर्चुनिटी नते प्लीज अपॉर्चुनिटी नते कई याम पिया कांग्रेस पानी पीदे अखोइन कई नो एम्प्लॉयमेंट से मैतई की फैमिली सिंग याम मतम द त्रिपुरा द थबक फंगम दे कांग्रेस पाई द अखोइन पाकन मैतई फैमिली द पिरक मतम सिद को मी मरी हो पीबा मखोई मैतई फैमिली दो अखोई खनरगा मोई ख्वाइदी नहा होइबा नहा दो मधु मा शरीर दो आई तोजे रोय कइनो opportunity yang wa but because of the development of the neoliberal economic policies capital this and that adugi kaino di laigani ba duga akhoni ni park capital income je manipuri tripura na yam hen wang khra bane ba not only toro macha cha ba aduna ai nai di pension da lupa chani pi da lupa 4 pira ba leisabi je lupa chahi nifu surakan da lupa 5 pi khala ba akhoi na pi social security me asuki mudi yam it's unbelievable in the country भारत की अतई स्टेट में पी दिए बा अदुना अखोनी अपॉर्चुनिटी याम पिमलेबा बट लुरीदी अतई अतोप प्रोग्राम यामन हाइदोनेबा बीजेपी मी रामा थोगिबे लुरीदी जर्नलिस्ट अमा बोर मांग हातखरे जर्नलिस्ट अमा ngarang अखोगी हातखरे दैट्स अखोईदी याम सोएबा अखोई is a democrat is a politician is common people why they attack the journalists बोर मांग दम हाथ करे ngarang कोबर तो बसपा अम्मा फार हाथ करे थांग याला हाथ करे अदु इंटॉलरेंस है बीजेपी ने तो गौरी लाकेस हाथ करे कर्नाटक दा दे किल गौरी लाकेस बीजेपी नते ngasai intolerance kanguduna aduna intolerance kangu se intolerance ki se who lead the intolerance in the country adu ne balai aduna ngasi
atop paw mani ngarang atop paw nahan atop paw ne ngasi di Manipur journalist myam je akoi lei bu su yai ba lei hai ba na te ko in hai je lei bu su yai ba aduna makoi na taw je kan ma tam de se Nirav Modi di moi thadu e ba he looted 12,000 crores nangi akoi gi BJ kano thadu e ba moi na adu lei aduna ai hai je aduna tang da Nirav Modi muk tong thoro di da ta kitang changdok tong wale ai nai di ko adu de gi pesa khairak pa se adu de pesa khai ta santa na puthor po question ne who lead the intolerance sum to ka khumbiram tare adu ka plus ka sai gi CPM na adu phajaba ka sai gi leiriba social kano da leiriba sing paisa piba khudong chaba mayam piba sing du leina kamain ka rino hai sim de BJP na kamain ka adu la koi nei hai ja du se adu BJ Malia ma koi de ko lei man 30+ crores pi ba Nirav Modi ne pi ate ne pi ko mayam di paisa do they invested in the election they invested and they gave to IPFT 50 crores phong akoi pi adu atopa ke am pi ba adu makoi mapan thagat pa matam na moi nipan kai ba akoi ni di money played a very PBC sen so big huge amount of money si pam to re ta santan evidence re madu gi pam to gi madu gi BJ Malia gi leira na social media loina dum phangnar ba ngak ta ni magi kai nu me am do aduga marakhan ngasai gi who lead the intolerance tum tang ka khumbiram madi ta santa pa khum lebi ge drusne intolerance ki force ham le intolerance hoji phare gauri la ke sakhi ba intolerance akoi gi IPFT gi kaino to matam da moi gi adugi coverage ki bezani chu moi harpani ma leire haidi atopan harpana te ba moi ko moi gi pha bane ba aduna intolerance hai ba intolerance forces je machine akoi journalist harpane ba sidi and brain white layer ba okay tamo sa lak se break ki mutung lak tamo ang ngai bi tai tamo break ki matung dei peak news gi manu hone yengbi re bu namu ki phamda thuna putuna rak sa gi peak news mi yang ta dun le bi DPS Yamunanagar, Haryana, a Dekam residential senior secondary school affiliated to CBSE, is spread over a sprawling 20 acres campus. We believe that education is key to future, but knowledge is what builds the future. We at DPS Yamunanagar, Haryana shape champions for tomorrow. So come, join and be a part of this innovative world. Ahan boina iramdamda sajaba HDF ki ready-made door pangbiragani. Introductory price oina supna tagi lupa lising maridagi hauna afaba quality amasung fazaraba design ki thongsing ase Planet Interior da pangbigani. Ngasi magling sinbirau Planet Interior near Island Nissan, Kanchipur. Montessori is an education for independence, preparing not just for school but life. Likla presents JJ Montessori with trained and experienced teachers and a world-class infrastructure in Imphal city. JJ Montessori provides daycare, pre-nursery, nursery and kindergarten programs. Montessori is an education for independence, preparing not just for school but life. Likla presents JJ Montessori with trained and experienced teachers and a world-class infrastructure in Imphal city. JJ Montessori provides daycare, pre-nursery, nursery and kindergarten programs. break ki matung de yengbi re bu punam ko amuk taram nok chare taung Sharatchandra maroi ai ngasai sum haija buduni ngasai gi left front hai bata maroi na punjal kan da CPI CPM RSP aduga for block karikra mayam chi punjal kan da left front na sum chalam base left front gi papang chi sum tamo sum khar handarak pa kamai taw handarak khibno hai budu maram duri chap chal nei tarka jo handi handar ei marom amrom da haraga ai ngasai Trinamool Congress na Kolkata da thukuim palak pa Jyoti Basu gi leadership to palaki ba left front gi sarkar do sahi kumang palak pa do khangna meta namgi Mamta Dina Torokanda, Adwai Poto, Karam Nasum Haitamo,
सेंटर द सरकार पाइरदे हेता तोरा तुबुनी का है मदो आइदु तृणमूल कांग्रेस नोंग सेंटर द सरकार पाइती पाइते तुदी तुगी समय करे दनो तामो तामो साइ पंडी पंबी सीपीएम से लेप से मतम का याम प्रिंसिपल याम फजरसु सम आउटडेटेड ओरपगी फिबम दुनी हाइबगी फिबम सु पंडी पंबी तामो मेनोना तामो सीपीएम लेप की कनो से खरा खरा सुम सोंदर कोई ममी मकन चाउंग तारे से तामो कई न माली तामो बीइंग ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मोनी कोई दी लेप से हाय लेप मा पांगन नाम कंकट पसी हम दरकार ले हाय मनम दी लेफ्ट एंड द राइट एंड द रिच देयर बीजेपी से राइट ने लेप से कोई लेप याम थाजरक द लेप से कमाइन तो के द हौजिकी इंडिया की लेदिबा सोइल सिलेहिदा हौगत पंगमदबगी थाक अमल लरक्तना हौजिकी सेंट्रिस्ट हाइदारे को सेंट्रिस्ट ओइबगी दरकार सि लाकबा अदुना लेपसु अदुंगाय कांग्रेस का सरकार है सेमिनागुम तवा मणिपुर दुंगाय सिगुमबसी मोजु मतम मतम की थो थो फि तोक लेप की माइकुमजे उपदोंनो सुम लाकबा मसा जे लेप ओइलक्तबा हाय सि मी खुदी मकी नते को ओके सम टाइम्स तवे मसीन इंडिया द लेप्स की थाजबसी मंगप आई कोई जो फिराल अंगांग मद ngawjर मी मने हाय अदु फिराल अंगांग बस द कोई जो लेप ने हबगी चौथोक सब मले रंबसी के नोइदा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सोशलिज्म गाइन हाप्तिनना आई कोई की ओइब खंगदे ओइद खंगदे श्रीमती इंदिरा गांधी मतम द मदु प्रिएम्बल लगा हाप्तिन तवदा आई कोई की फना यामना फाजिंग गी ब्राइन खलेबा सोशलिस्ट की पार्टी न चिंग मियोय न चिंग अदुना हौजिक लाइबदी समना हरदन सागी लेप की खोलाव हाइब तारे कोई शांतोय नगा ताकपीरिबा मोदी मुक ओइ दब ngang हिटलर की पांखक तौलगा प्रमाण गा तौबसे मसी लेप की वांगांग मालेबा हाइबदी लेप हाइबसी सुमाय ngang दो नतेबा मोदी गुम लुपा अमबु हिटलर गुम निगा हाइल अब्दी मदु गुम की खोलाव की लागतारदी प्रजाना थाजरोयबा मोदी की फतब लेरंब याय पेलमदब लेबे याय अदुबु अदुक यामना साथीना इलेक्शन त्रिपुरा खतंग माइथीबदा असुक यामना हेन तौबसे मसी खैतंग मिंगोन दको सोप ओइगनी अखोय मक्तब ताबदा खैतंग वायबा असाव कंट्रोल तौदबो माल असाव कंट्रोल तौदे पेनदबगी खोलावना हेदिंगी भाइदाय को मदुमा आई खैतंग पेनजदे नुवाजदे अद मोदी की माई पॉलिसी प्रोग्राम द पेनदब हाइबे याय अदुना हौजिक लाइबदी हौजिकी सिदा चाही डिकेट कया म तुंगी डिकेट कया म दा लेमना सासोन पाइबगी शक्ति से उरक्त लेप फरम याय फलम दब याय मदु मफम गी ओरसो हौजिकी लेदिबा पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इंडिया मेन स्ट्रीम के अपन मसली येंग मतम दा लेपना भारत सरकार पाइरक प याबगी थाक से उरक्तब अदुना त्रिपुरा गुम असिंगबा जाति है तारे बेंगोली ने डोमिनेट तौदना लेबा अदुई मथक्ता हजिकती ट्राइबल सिंगसिसु मोजु यामना फॉरवर्ड ओरकपगी मतमगी सि लाक मतमदा अखोगी कनो ओलिबा अखोई मणिपुर के त्रिपुरी के याम नंगनबनी को मागी हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा से मणिपुर के याम नंगनबनी अदुना त्रिपुरी सिंगी अवाबदा मणिपुरी सिंगिसु नुवाई तबा पेंदब ले हाइजरिबा अदुना त्रिपुरी हाइबसिम मांगनबसे मसी कनाना मांगनगिबनो येंग मतमदा अखोई नुवाई तो खर फावी को अदुना त्रिपुरी सिंगना पेंद्रिबदो मदु खैतंग नते तामो मतम पिजगे तामो प्लीज तामो सरचंद्र अमतंग हान लोजिक इसनो तामो तो पिजरगे सीपीएन वोटिंग बिहेवियर सिदा त्रिपुरी सिंगी वोटिंग बिहेवियर का से सेज ला अबने थाइनगी पार्टी की दुनतब मोजु मागी जाति दुगी ओइबा नुवाई तबगा से आदि अनौब चेंज अमा पामबसे त्रिपुरा दसु लाकनी हाइजबनीदा हाइदि त्रिपुरी येबसे मांगी बसे मसीगी पेंदबदो मदुना अनौबसी करिनोमा लाग पॉलिटिकल ट्रेंड अमा चेंज अमा तौबसे आइना हाइबदी त्रिपुरा गुम्बा फगरे हारिबा सरकार मनिक सरकार की फगरे हारिबा सरकार दुबु काइदोबै माइथिनि नो हजगी पोस्टमार्टम नि कोइ हाजिरिदि पोस्टमार्टम तौजबै वानाबा अदुना मसीमा करिगुम्बा खरा सेंटर द ममी साम अबा उद्रबा हाइगा साइ त्रिपुरा अमसुम केरला दा दुनतन केरला सो हजिक लुरैबनि हजिकसे फिबम सिदा अदुना नॉर्थ ईस्ट तरंग तरंग मथंदा चाही कुनमरी मंगा सुमाय पाइना लेबसे सिना कैदौदोरिनो हाबसिगुम्बा अमा फरसु पामक्तबा पोजु फरसु पामक्तबा गरमबदी सिगुम्बा खरा लेब्रा नै खंजै ओके तामो सरचंद्र तामो तिकेंद्रना लाक्चबसे आई तामो तो लाक्तो ता साधन तक पिथोके खितंग तामो सरचंद्र खितंग केनो तो सप्लीमेंट तौनुबा खरा आर्गुमेंट तौनुम चंदा माले अदो तामो कई हाइबिनिंगो हाइबिबाने दो आई साइड तगी तामो सरचंद्र सु नुंगी नुंगाइत्री सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट नंगसाइगी नरेंद्र मोदी दो
Hitler ka changdam na bodu kitang nungai tabi matang duni adoi ngasai changdam ni kibdo kitang withdraw to bi gedran traka dum stand to bi tori ra ai sai te thamjau ni cha duga supplement to bi na ma gi leadership ki makha da intolerance he bharat hengale akoi na di ma masa ma to wi hai binate intolerance engu journalist ka ya hat ai na duni gauri lang case hat ki duni intolerance wani kana hali ben no ko ni wane ba Tripura da ani halai bane ba bot mamang da adu ju ma gi alliance ki kanguna hali ni adi somna kanda bot matung da zo mu ngarang ji mu hali bane ba haidi ngasai gi mayam ubirang ni mai thari ba kholi ba social media adu gi du magi matam da tawbani na adi madu da lauri ba to mai thara tawri ba to ko bhar mata gi ju edu da lauri ba na that intolerance group ne na kuin presume tawi hai bani da adu ma ma sana di kai hat ka de ge modi bu mi hat pro madi karya karani RSS aduni tani bilu singmani mana direct hat na de but during his reign masida tawi haibaduni daina haidari ade amana akhoi aiga nari basida akhoi Bengal gi hairo Bengal tawsi Trinamool na CPM si hekta mathi pi bana te ba matam da Congress na pae ba Congress and Trinamool makhoi alliance heme ba and they fought together ana ngasai akhoi sarana haibi du mai tawge da akhoi BJP na di pai but Congress na sarkar pai Congress na pai ngai da ne ba Congress ka Trinamool chamin raga BJP di yaude aduga BJP na manu yau na atopam ni Congress ka Trinamool tawraga aidi maduda khoi left ki organization mayam adagi BJP do tongan thamraga sarkar pai ba Congress aduga Trinamool asina tawhi bane ba aduna makhoi na matum do su ko akhoi Maoist kangbu gi mating lawhi ba aduna kari matam da akhoi my enemies is my friend edo madu sina hibane ba somna kana adu BJP na su my enemies is my friend IPFTC BJP na ta sina yajab na tieba akoi yekna ban bhar apun ba koi pame ba makoi na bhar tai tongan ba Tripura tongan ba mama pame adu madu my enemies haibudu madu sathai bane ba ai masi tension jagi okay Congress da Bengal pun ki ba Congress se pun bagi Congress se pun laga madu haidi BJP di matam sarkar laite ba 2011 da madu Congress sarkar ne ba Manmohan Singh sarkar ne ba madu da center ki sarkar duga pun laga center hai ba se engu Congress na sarkar pai ge da 1990 ga 19 akoi gi 88 si da akoi gi kainu lak thoga disap area lak thoga one night central project roga akoi rigging do ka gri bane 1998 da 88 da adu center da sarkar pai si ga alliance to no matam da yam khudong jaw phangi hai budu nei ga aduna akoi saranai ri bang sai gi sarkar pairam di hai budu nate sarkar pai ba Congress na adu Congress ga Trinamool ga akoi gi alliance to oi matam si da adu ga ino aduna Congress su akoi Trinamool kangi sarkar do mantri oi ba alliance ki matang lap ko sina tamu teken ngakang di tamu BJP ki yamna sai gi ka hetare hard yam kano che kuidi kuibire chief spokesperson ni katang kau tu pire kana tamu sa sandu thamdi thamging se left hand ki sonjal lak pai se left hand ki taseng ba left hand oi bagi communism oi je bagi sakdon du khara kai tharak pa sometime UP har kanda Congress sum support to gum to chamin na bagi keno sida su khara praja sa su cham chang na chamam na bam di lebajat ni hai bagi phibam sai si tamu kamai ubi tam masih thokar skar freely sum haina siko si apanga yam paramba gunda ga sati ba mine ga yam kiram ba se hanura kan da man khoi dong sago pati sum hem ba mine su sum lagna rak pa mai kanu to base to mangsil lak ba haita masa yam phajara ba mi punang mun singhan aram ba no pi tuna allo silak sum thisil lak ni kop ka kop sel de film star ho bi yeng jar to pi hom ma si natural weather ni natural process mana ana matama gi communist haitana punna koi dum hai koi jongang ngori hata dum hai go leram ni ba mi put mon nung si ba tor mi put mak tu de expectation put mak se sumang se lakna maching phata ba di sum hengal pa adu phibam na di sum sokchil lakna ba se sagon ka lakna gunda ga sathira meraga ba tawram baduna pamen pakta pamer ga sai su um pai raga ba lerak ta langna ra kan da khana ba siti ligjen khana ga dong ni ne ai bu khara samurau ne sai su se pai rai thoke khana bi yaw ke hai ba si mina nungai ro do pot man aduna akoi je mina sakthi haradi samhat la miyeng na yang seli ba phi ko ino pangan sole haradi tumin exercise to pam chang ya bo ko lari ga te haradi ka chin da lai pata aduna ahan pata akoi na we should try to introspect ourselves
implement tare ka tare na khangalaga people ki expectation say we should try to fulfill their expectation so that we may get something return adu tau dong ne ba adu na tadra basok sakwi na nam som ba dong na sidai sa kheta da ka dong tawraga alor ba babo to thola ga ma to pi yela ga Hare Krishna ni mambi ta khuruma ga basok sakwi duna sen phang ba gi harau bu to bu di ya te ba maram the principle then realization ko ko na ngangi ba pot se masi wahi se sab sana madu bu amu realization tawra kan ta ta ne ba koi kano ta kana tori se okay to adu na hujik le se sentence ba ta hai jage se koi ke nau Shanta na hai Manipur 200 pi ye pension so na 700 pi le lai sang loi ba ti lai tor ba je koi ke brahman kano ki kangpu sing tar ma tha so kangpu sing sing manga pi ma hai ri he ba ko Manipur 200 pi mi se jo BJP ke matam sunate adu ke 700 ada pi du su phai ba prajar phangan bane ba adu 200 pi ba kan sai sa kari torum ge bo mayum pan ba le sabi phau yaw ram me ba sai hum pu su do mayam su yaw ram me ba lai to mayam su yaw ram phek mayam ma adu bai koi ki salai ba social welfare ki ministry si ki nate ai sai ga ba hauji kano le se social welfare ki minister ori ba koi ki kano sina honorable minister nepsa kip jena masi puna masi loi le thi to re haraga kadai to fake le mayam sing se ai thi to ro kan da hauji ti mayam tholok to phang ya adagi gas subsidy pi tana puna magna loina subsidy lo tana ko tana gas ho na torum badu tegi se crore kaya no ba gas surrender to re hairega for the sake of the poor people moigi lerang da kanong ngalan ga tawni kai tawraga free connection ka piraga taw tana honari se masi only thing propaganda sek pangangang na ba natraga se argument for argument sek to ba nataba in reality the la halakanda people ki expectation do fulfill tawrakanda moibu kan bi gadori ba se ai khoi ni ha bi se thajar kanda atu ki return ne ba vote pangdori se aduna Tripura da mai thiri si propaganda wasuna te amagi si wasuna te adu Tripura da sidai sta mi se khoi BJP no kuthra ma karak pai se bo amo bhau le jaram da parak pai se bo Bihar da gi mi la ga na tra ga ada khoi na sarkar pai ba UP da gi la ga vote thada basuna te Tripuri sing thada ra kan phang se okay ada sidai sida ai chanu pa du prakha phelo ra ka da askan tene mai waja tu ka ba ma ga na pa kha ma mang da khana na taw ram ni ne hai ba du di that is lame excuse dai taw matam ti kan taw ai taw lak yai daw da second am da hai ai yam khang usi ai koi Tripura gi di ai koi almost lukan tore ai koi state ani ki wafam Nagaland am Meghalaya gi se Meghalaya gi loi re adagi Nagaland gi si la ani soidana BJP with NDP pi la kani ai da hajin ni Manipur gi BJP ga NPF ka pulli aduna som da bera lak pa yai gai simadi ai di madu gi di lak to mande Manipur gi government ta to da bo ai nam ga forecast to the ning madi lan badi ai ko adu subject to kano da consideration da NDP na Nagaland gi hojik sarkar sem da chief minister oido ne Furio gi party se Manipur da masigi unit ama lakadra yam thula hai ba se ai masigi observation ama ai thamjei okay thank you hoi taw Shanta hojiki menuna khara ngasai saw bu ko khara mu inthara kan taw kitang keno hai tai kitang introspective ki wafam lak kan da karim kan da ngasai gi lep se tasengur principal yam phajabne khoi su khange even masagi chaja bo tolo phokda party gi ne na somda mai contribution mayam tawjaba adugumba yam phajab principal ne adu di mayam loi yar ne khale adu karim kan da mina lep se pure lep oina lei tabagi phiom ga lakpa congress punbada lep ta mangho pro sini samchan congress sometimes support hai to ko pa UP pare nge de kaida sigi leramba chamin na bisna baram kan da madugi fall hai tare madugi negative hai batai impact hai batai congress chamin rubagi karim kan da lep se suffer to pro sini Congress chamin suffer to wai si kaino acha uba debate amani masi si ma de kaino hoi fo debate loi di bane ba akoi gi adu di akoi USA akoi 1 2 3 agreement acha uba kaino mani aduna maduna ne hoi Bharat skolai si Congress na matam na Pranab Mukherjee na finance minister oiri Bharat ki ma tauri adu matam si da 1 2 3 agreement to se parliament ki ya ba yaudana ma khoi to ru ne ba acha uba international loi ba agreement me amni parliament ki aya ba lobo ga chana bi se ma to goda ba ne ba tawdana aina sarkar pai Congress na turak pa matam da Congress na nga ki di akoi momentarily akoi gain ni to wa aduna maduna Congress su turai ne ba Congress bi phazan ture na ko ai ga sara yamba tigen su ture na ko se aduna akoi gi Nagaland da sino chale adagi kaino da akoi Tripura da sino chale loi chale ba adu Congress ki kaino mayam do BJP no lo hi bane ba somna kanda
Nagaland boy adagi kaino boy rasu akhoi Tripura boy rasu Tripura da akhoi BJP 1.5 ki 1 eba hamle bije adu hoji Congress 1.5 ta handare eba aduna hoji lui akhoi na intake adum tawba se yamba akhoi Tiken haibi duni akhoi 50.5 ne na akhoi na 45 plus ne ba akhoi lai ba kaino percentage da yam yengradi whole Tripura sida 7,500 I think khakta ne ba akhoi BJP ne but election aduna akhoi kai matam da proportional akhoi representative system je akhoi tawsi ga haire isi marde adu er boidi akhoi ju jam da ni fu manga di fange da na ko aduna ptv pumra tawna rei ne ba masi aduna aina yeng matam da akhoi gi hauji ki ptv sida di anoba ptv gi kai no si yam yaw aduna akhoi Congress se samin naru da 1 2 3 agreement do madu da akhoi mai tv da akhoi na praja da madu na akhoi na impact am pi ba ngomong da ba Congress na yam na thuna kano to ko mathi bane adudagi sune ba mu BJP na kano to Congress ya sobe policy do madu BJP je mu haiga ne ba aduna masai gi haigat pa haida bai sidi akoi ptv pumba sana bini kayuma tam na se BJP je ani gata karami hoji bharat sarkar pairi kayuma tam da koi BJP je akoi Tripura da suino chalami hoji moina mu majority ho that is political kano du ya masina pumang mang badi na tie ba BJP na pairam ba kaya amna Congress na upai ki Congress na pairam ba kaya am BJP no mulya na akoi left loi ri haibe se masi dai bi ade man akoi percentage do intake thami da koi na aduna kitang na je praja da 0.43 na haina matam da koi sarkar pai ki na akoi Kerala na su akoi hoi tori basini akoi 0.23 na akoi 23% na hai matam da kaino Congress na sarkar pai ni BJP na pai ne ba left na pai ne ba adubu Tripura da di Congress si poche pura hongi bane Congress si ba mana ki bane okay ngasai tamu Chandra tamu ngasai lakse ke torom se tamu na hana haidu pire ngasai Nagaland ki kari question do somda kano to bune som su lakadra ka haibe phim do ai hangje ke torom bane do ai loselak pu sai tamu do losen ke tawni hangjarak pu se maro na Congress ka left ka kan punna chamina ru gi dasadu Congress free oil pu kanda left free am su yoksal abra sen slogan se tamu natraga masa madan chamina grab ta kano ni da ko gi linda siba maru oina be bapta Congress ka maru oi bese Congress yam tina sidarak bese Congress kumba chingjau gumba amne haite the left na Congress BJP bo ba tina ba anything adum chaidna leiba pharaso dum chain leiba gi phima ma uiya ba ana Congress na chai kaya chumna India da oi moi apha chu tor ma yai ko India gi ledi bese development ji moi di yam tawe ha ba Bharat na Swaraj phangdei tor iba Congress na tori si masidi pura jukaya oside masidi da madugumba betri aman bagumba mas lepna pair ga sanaru base aduna betri du su yadaba lepna mangan phangge pair ba betri du mai ngan daba ani mak simin na bane khalle bai pulak pai min ro da ka sai gi ngalan bai mota sida bin tamu san talo sinjara ge hoi one ne ko ai ga na khangdaba mai re khangdaba ya post emergency matamda akhoi gi Janata Party lag matamda ai ga na khangda adu BJP ji janna sanghane ba BJP le adoi laza picture ni ai ta sanna ta smai tawul matam lo sala ko dawo sawu yadre adu ido ka sai gi sidara koi maram duri da akhoi alliance se akhoi kai matamda akhoi gi Janata Party ge akhoi semi akhoi Congress semi maduri matam du gi akhoi gi situation du no purpani highway one dai nai di ai ga na khalina Congress tamu santa ngasai kariu ka ngasai gi Congress samin ru gi impact ta santa masana dum masi phangi na haiba gi genom te dum yadi ya khramni dawo yes betri aman ba paibe khum ne haidi kai tare ti du matam ni Janata Party do ngan ngen ka pai ne du talong pa son bo ram na pul ne tamu santa du tamu santa matam ni Janata Party do matam ni Janata Party do hoji amda ka de ba tamu ti genom matam lo selam tamu or ba de tamu matam ni wa tamu ti gen tamu Sharatchandra tamu santa tabiu tamu santa lo hore lo sela ko hairam de haran damo ngasi impact news do lakba do ngasi gi manung ngasi mung phanu de lo sela ko de kai khum chirba ge sau ma pu apun phanu chari ngasi gi damok ta de impact news gi manu huna matang sulu sinjana batan ya ro le bulam dam se tholiba thogdo wa thok kya gi marik chumba report ke damok impact news mi ang ta du na lebyo